Hi my loves, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Nabonye mwakunze akavido namaze gushyiraho kare mbabwira ibintu wakora kugira ngo ugume usa neza. So hari ikibazo umuntu yambajije ambaza ngo amavuta nagaragaje nayahe. Nsanze kuzajya nsubiza comments kuri video aribyo byoroshye kugira ngo niba umuntu ambajije ikintu mpite nkimwereka kuko YouTube shorts zirahari. So aho kugira ngo nze muri comments mwandikire yes nakwandikira ariko hari abandi batabasha kuzibona. So amavuta nayangaya yitwa honey and butter. Yes. Nayo mikala nzabereka produit zabo. Banyohereje amaproduit menshi, amavuta, amashampoo mu mutwe, ariko ayo mavuta ni meza. Murabona ko umwera watangiye kuza bya nababwiraga kubera ko turi mu gihe cy'izuba umwera uraza. So ayo mavuta ni meza cyane. Bye, please kora subscribe, sharing aka video.